Dostlar, assalamualaikum. Hurmatlı yetkililer. Sokuluk mal pazarında almışlar. Bugün hafta gününe Jekşembi 21 dekabr 2025 yıl Çığılısı Sokuluk rayonu Sokuluk mal pazarında almış. Birinci çağrışı dostlar, onu koylardan echki ulaq, qo'zi qo'chqor bir chetdan tartib qo'yinglar. Like'ni bosib qo'llab turingizlar. Qo'y videoda çöptü tartqilar, uydu tartqilar deb kanalga kirib bir chetdan ko'rsangizlar bo'ladi. Bari tartiladi dostlar. Biz o отборный qo'ylardan tartayıqchi mana kerak. Voyga qanchadan qo'ylar bu? 40 mingdan. Qancha bosh bu yerda? 2 tish, 4 tish. 40 mingdan deydi. 14 bosh qo'y ekan. Boz emas. Boz var ha? Narx qo'rqdasiga qaraymi? O'lla. Lar kemi bormi yo'qmi? Biraz kemi bo'ladi deydi. Nimaga? Ko'rdingizlar? 4 5 6 7 qizil ekan bunday. Qara bunday aralash ekan. Kemi bo'ladi deydi. Nomer qaltirasiz ekan var. 0700 18 77 39. Dostlar, çalasızlar da. Çoğun koylar ekan. Tak, maya kotekçi. Var kimlik oldu. Hatta kişiler ület. Jalan kotekçi. Buna. Maya koylar. Vayka kimdiki koylar? Sizdeki aleyküm assalam. Qancha baş? 35 baş ekan dostlar. Bitkileyince. Bular yaşları qanday tişleri? 2 tiş, 4 tiş, 35 baş. Ta bazı qanchadan? 70'ten suramatam, 50'den berim atat, 60'dan berse 10'dan berem. 70'ten suralışı, 50'den berdi 60'dan beresiz. Buna. Bular boz emas. Büt bari boz. Buna gel. O celimde. Pazar alamı. Bunlar celimler. Süt. Tak arasında bir iki buri. Hava normal ne ekan onda. De bular neyin kişilerin boyu qancha ekan? 85'ten de öyle. Kichine 85 be. 95'ga çeyin. 90. 90'ga çeyin çıqat deydiler. Yaxşı. Çoğun matkalar. Liniyası var da bularda. Liniyası var da. Tak, liniyası var ekan. Madan çaldıqı deb qo'yadi. Yaxşı bu nomerini qoldiramiz. 0550 17 89 89 56 deydi dostlar. Çalasızlar. Soda bol ana kutkanga bizim vaqtimiz yo'q. Baqa kiraymiz. Ko'ylakka degandey qor jog'ida qor. Mana qo'ylar. Qo'y kimniki? Sizniki? Sizniki, assalomu alaykum. Qancha ekan bu? Qancha so'raysiz? 65 ming. Boz 4 tish. Ha bunisicha? 55. 50. Bular boz o'xshaydi. Ha boz qaysi qo'ysiz men? Bular ketdi. Ketdi bu. Qanchaga ketdi bu? 50 mingga. Ha bunisicha? Bunu bilmeydik. Bu sizniki emas ha? Shunday bolalar. Qo'qti qo'li jo'ng'a chiqaradi. O jo'ng'a chiqar kimniki? Ya. Bunun neyisi yo'q. 70 ga? Nimaga qo'chqorlar? Jo'ng. O qo'zlar kimniki? Qancha o qo'z? 2000 dollar. Buna svetni qarangizlar. Ha bunisichi? Bulda 5 ming.
Bak ya bunun 5000 dolar. Pegas'ın nevresi? Kulağı 22 çıkan. 15 mi? Bu 15 bin dolar mı? Titanic ekinin Primo'yu alsa. Titanic 2'nin Primo'yu balası ekan. Gördüңүздөр. Svetni qarаңыздар. Ondan qo'chqorlar. Ha bunisi-chi. Bulchi. Bu qanchadan olibdi? 75 ta. Bularda qo'zlar feta. Urg'ochi qo'zlar var 75. Bu 15 bin dolar dediniz ha? Titanic ekinin Yo'q uni. Qaysisinin dokumenti var? Oniki bo'lsa kerak. Bular nomerini qaltirasizmi? Aytыңыз. 0555 01 1986. Bak ya. Ondan fazla qo'shqorlar. Gördüğünüzde bu 15 değil. Tamam o kimdeki? Kaç saat? Qancha şef? 55. Aleyküm assalam. 55 bu. Koy bu kozu qo'chqor. Kozu bu. 11 aylık. Qo'chqor emas ha? Kozu. 55 bin ha? Bularchi? 50'den sonra. Bular 50'den. Bunisi 55 bin. Buna. Allah. Assalomu alaykum. Onlar kimdeki? Urg'ochilarga deymi bu ha? Urg'och ekan. Ular qanchada otdi ekan? Ular har qanday ekan. Tak. Bu qo'zi qo'chqor. Bu qo'zi qo'chqor qancha? Ya. 1,5 bin dolar. Gördünüz mü? 1,5 bin. Onun kulağı qancha chiqadi? 22. 22. Ha bunisi 20 plus. bu 20 plus. Boyları 1 metre 5. 1 metre 5 bulcu. Şunlar Dişleri 600. 4 diş, 6 diş. Bağları var. 600'den bence 600 minden. 600 bin sondan da sonra. Etimin 800 bin dolar falan getir. Assalamu alaykum. Bu kozlar qanchadan? 45'ten? 45. Bu 80. Ha qo'ylarchi? 65'ten oldu. 65'ten. Bu ne koç? Bu 124'te bizdeki emas, mo bizdeki. Qoz 4 chiqangi saydı da. 4 diş canı saydı. Tak boyu qancha chiqib qoldi? 95 quloq 20. Zakatning primoy qizi. Zakatning primoy qizi. Quloq 20, boyu 95. Bo'g'oz emas. Jojo qo'ylarlik. Qo'ylilik. 3000 dolar da o'tadi. Bahası 3000 dolar. Enes Şarpey'in dünyası atası zakat. Atası zakat. Nenesi Şarpey. Bu qancha erdi bu? Paka baha berilik. 3000 dolar. Bu kemi vardı aytılgan bağlar. Bularga dostlar. Kemi bo'ladi deydi. Biz sizlar son menle aytqıla deb kommentar yozadi. Biz hozir son men aytsak da bo'ladi. Конечно, Qirg'izistonda tur. Son men O'zbekiston, Qozog'iston ko'radi, dollar bilan shunda tushukli bo'ladi. Просто dollar men aytgan себеби көбі чалып сұрайберишет да, канча ака долларга депчи. Ошону аларга удобный болуш үчүн. Мен да ошон түшүндүрүп коеюн дедим да, комментарий жазат азыр. Азыр бир наркы жакка өтүп баягы чарба койлорду тартам мен. Чарбаны тарт, арашанды ким алмак эле деп кылат. Булардын номерин калтырып кетиңиз. 0550 0550 46 46 46 кайры эле 46 95. 95. Осор чаласыздар. Опа, bu brendler, assalomu alaykum. Kozlar deyim ha? Ekö teң urg'ochimi? Bir ko'rgazib qo'ymaymi, şef? Videoga tart. Tishlari qanday? Ekö teң kozlar deydi dostlar nimaga? Bu parametri qanday bo'ladi? Liniyasi.
Линия кораблі бар тақалата. Екеуі тең қозы дейді достар. Свет, құйрық, құлақ. Бойдағы нормаль екен. Бағасы қаншадан бар? $5000, а? Бұлай ке достар, көрдіңіздер ме? Мен көз сөйлеуін сразу номерді айтыңыз. 507 53 71 88. Достар шабасыздар мына. Солаңыздар дерсіңдер. Жақсы сатыңыздар. Онда болған ұрғашылар. Ұзын екен бұлар. Шunu қараңыздар. Онда болған ұрғаш қозы. Так, мен азыр аралаштырып тартам. Чарбаларды қосып тартам. Сіздер мені ақырын сөгі. О, қанша екен қой? 150.000 сом. YouTube bu ekan. YouTube. Tish qanday tish? Al biznikini tishda ko'rib. Tishda ko'rak bo'z. 150.000 so'm. Bo'z. Cho'g'roq. Qo'chqor qancha bu? 85 ming. Tishicha. Tishi 4 tish. Arashan aylanib turadi. Nomerini aytasizmi? 4 tishda. Bo'z qancha bu? 85 soatdan. 85. Xayrli sırapından ben daha. Рабочий o'xshaydi bu. Voy, kechirasiz. Bo'ldi, qo'chqor. Bunisi qancha? Test kerak emas. Biznikmi? Bo'ldi, qo'chqor do'stlar. Nomerini aytasizmi bu ekan? Aytыңыз. Так, 999 299 299 492. 492. Жақсы, солаңыздар. Күні-түні чала бересіздер. Ассалаумағалейкум. Қайсысы? Қаралы қызыл ба? Так, ұрғачы еркек бұл. Ұрғачы дейді. Қанша айлық әмі? 7 айлық қоз екен де. Тіш қоз әлек, ә? Әке достар. Бағасы қанша? Сразу бағасыңыз. Бағасы $2000 дейді. Құйрығыны мұндай бұйрық қойыңыз. Мен әк өте алмайтын. Әке, қозлар. Başını buradan gideceğim bundan. Sen başını arka жаққа vursan kuyruğu görünеді. Maç. Az mı kozlar ötpey kaldı. Kuyruk. Buna gel. Krasivi. Kolda jasapsız ha bunu kuyruğu. Aleyküm assalam. Men jasaydım vallahi sakın. Ben tamacılayım değil mi? $2000 bağ verdi mi bu? Pazar. Sırada kança magazinski var. Söyleseniz ha, жақсы. Номерді айтыңыз mı? 772 88 60 40. Тура айттым ба? Мына, достар, ұрғашқа çalasыздар. Так, мына жақта арашандары көрдіңіздер mi? Тезілет. Өзі бұлар қаншадан? 11.000. Бұлар еркек ұрғашылар. Ұрғашы, қозылар. 11.000 дейді. А, олар қошқорға дейм? Söylerimsin. Қошқорлар 13,5-дан мына. Оптом. Охо, жаққа болото басталып тұрған. Онда ол. Так, барса қозылар бар екен. Жасында айтап тұрайын. Қанша екен қозылар? Арғандай 17-лігі бар, 18-лігі бар. Ең арзаны ше? Ең арзан 13. 13.000, еркек ұрғашылар? Ұрғатысы бар, еркегі бар. Аралаш екен. Текесі бар. Текесі де бар екен. Ақ қойлар қаншадан бұлар? 21. Боз. А, бұлар ше? Так, бұяқта сода олар. Қырпақ, мына. Бұяқта көрдіңіздер бі? Мына ке. Бұл жаққа кіреміз емін дағы. Бұяқта қораулардан қатамыз. Шаруа қойлар ұшақта. Соққылық мал базары деген каналы қатталып. Лайкты басып кетіңіздер.